Итак, tема сегодняшней проповеди не идеальная, но драгоценная. Bugünkü bizim vaazımızın konu mükemmel değil ama çok değerli. И, конечно же, это о женщинах слово сегодня. И мы будем говорить о секрете настоящей ценности женщины. Tabii ki bugün bizim vaazımız kadınlar hakkındadır ve biz bugün kadının gerçek değeri hakkında konuşacağız. Но я хочу также поддержать наших братьев, мужчин. Aynı zamanda ben bizim yani kardeşlerimizi yani erkek kardeşlerimizi yani böyle hızlandırmak istiyorum. И это будет слово полезно также и для вас. Çünkü sizin için de bu vaaz yani böyle faydalı olacak. Может быть, вы по-другому начнете смотреть на женщин. Siz belki de bir bambaşka bakacaksınız yani kadınlara. Но также в какой-то степени это слово, оно не только к женщинам относится, но и к мужчинам. Tabii ki bugünkü söz yani vaaz size de ait olabilir yani. Да, и в Писании говорится, что во Христе Иисусе нет уже ни женского, ни мужского пола. Поэтому как и для женщин, так и для мужчин вы можете воспринимать это слово. Çünkü kutsal yazıda diyor ki İsa Mesih'te erkek ve kadın yani yok. Итак, давайте мы прочитаем ключевой стих сегодняшней проповеди. Gelin biz şimdi ana ayeti okuyalım bugünkü vaazımıza. Это Псалтырь 138:14. «Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивные дела твои, и душа моя вполне сознает это». Bu Mezmurlar 139:14. Sana övgüler sunarım. Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım. Ne harika işlerim var. Bunu çok iyi bilirim. Видите, здесь автор этого псалма говорит, что он дивно сотворен, и он благодарит за это Бога. Yani bu yazıda görüyorsunuz ki bir insan ne kadar müthiş ve harika yaratılmışı hakkında söylüyor ve Rabb'a buna göre şükür ediyor. В этом стихе показано, каким должно быть отношение человека к себе. Biz bu ayette görüyoruz ki insanın kendisine nasıl böyle bakışı olmalıdır. Мы знаем, что есть люди, которые не любят себя, nенавидят. Biz biliyoruz ki birkaç yani böyle kişiler var ki kendilerine böyle nefret ediyorlar, sevmiyorlar kendilerini. Не nравится, как они выглядят. Onlar görünüşünü böyle yani onlara sevmiyorlar. Не нравится, какими способностями они обладают Onlar или не обладают. bir bacarıklarına mesela böyle mutlu değiller. Но Слово Божие показывает, как нужно относиться к себе. Нужно говорить, что Господь, я благодарю Тебя, что Ты меня таким создал. Ama kutsal yazı şöyle diyor. İnsan kendini böyle kabul etmeli ve Tanrım beni ne kadar böyle harika yaratmışsın demeli Tanrı'ya. Итак, главная мысль сегодняшней проповеди, я бы хотел, чтобы вы ее сразу уловили, прежде чем я продолжу. Ve vaazın ana fikri bugün öncelikle budur. Ценность женщины определяется не ее совершенством, а Божьей любовью и замыслом о ней. Bir kadının değeri onun mükemmelliğinde değil, Tanrı'nın ona olan sevgisi ve onun için amacıyla belirlenir. Иногда женщина улыбается, но внутри у нее тяжело на сердце. Bazen bir kadın öyle gülümser ama içinde, kalbinin içinde böyle bir ağırlık oluyor. Иногда женщина сильная для всех, но внутри чувствует усталость. Bazen bir kadın herkes için böyle güçlü oluyor, görünüyor ama içinde böyle kalbinin içinde yorgunluk hissediyor. Иногда женщина заботится о всех, но чувствует, что о ней никто не заботится. Bazen bir kadın mesela herkese böyle kaygı gösteriyor ama kendisine hiç kimse onunla ilgilenmiyor kim böyle düşünüyor. Вот мы ездили к детям, месяц там были, Biz çocuklarımızın yanına gitmiştik. Bir ay orada olduk. целый месяц мы были с детьми. Bir ay orada. Как вы думаете, чем я занимался? Sizce ben orada ne yapıyordum? Я отдыхал. Ben orada böyle istirahat ediyordum. Я сидел в компьютере, в планшете, в телефоне. Ben orada bilgisayar arkasında oturuyordum. Yani telefona böyle geçiyordum, bakıyordum. В магазин ходил, Dükkana gidiyordum. на самокате катался. Skuterda böyle gezirdim. А что делала Зоя, как вы думаете? Zoya ne yapıyordu?
А Зоя все перестирала, все перемыла, перечистила, переубирала. Zoe ise orada ne varsa her şeyi yıkadı, temizledi bir an böyle yani dayanmadı. Утром она вставала, деткам готовила покушать завтрак и с собой взять. O sabahlar böyle erken uyanırdı, onlara kahvaltı yapırdı, onlara böyle kahvaltı verir, elleriyle götürsün. Потом она заботилась, чтобы когда они с работки придут и покушали. Sonra o onlar için öğlen yemeği yani akşam yemeği yapıyordu ve bekliyordu işten gelende onları yedirsin. Она им на месяц вперед там заготавливала пельменей, мельмелей, полный морозильник забила всякой едой. O onlara mesela bir aylık böyle öncelikle böyle mantı yaktı, hepsini böyle buzdolabına, buzluğa böyle koydu. Она заботилась обо всех. Onlar Zoya herkes için orada böyle herkes orada kaynağı gösterdi yani. Но о ней никто не позаботился. Ama ona orada hiç kimse evin içinde kaynağı göstermedi. И часто женщины именно так себя чувствуют. Ve çok zaman kadın özünü kendini böyle hissediyor yani. Я всем должна, а мне никто не должен. Ben herkes için yani yapmalıyım ama bana hiç kimse borçlu değil yani. И многие женщины чувствуют вот, не совсем правильное отношение к себе. Çoğu böyle kadınlar kendilerine yani yanlış böyle davranırlar kendilerine. И несмотря на все свои старания, они живут с одной мыслью. Ve onlar yalnız Çabalarına. evet, ne kadar çalışsalar da yani kendi böyle bir düşünceyle yani yaşıyorlar. Я недостаточно хорошая. Ben yani yeterince iyi değilim. Böyle düşünceyle yaşıyorlar. Наверное, меня недостаточно любят, потому что я недостаточно хорошая. Beni yani yeterince sevmiyorlar çünkü ben yeterince iyi değilim. O yüzden. Я недостаточно красивая, Yeterince güzel değilim. недостаточно мудрая, Yeterince böyle bilgili değilim. недостаточно терпеливая, Yeterince sabırlı değilim. недостаточно духовная. Yeterince ruhsal değilim. Иногда такие мысли, чувства приходят из детства. Bazen böyle düşünceler çocukluktan gelir. В детстве родители никогда не говорили хороших вещей в сторону своих детей. Çocuklukta mesela baba annesi böyle güzel bir sözler söylememişler. Иногда кто-то сказал такое слово, и женщина вот начала это слово переваривать и жить с ним. Bazen birinin yani söylediğinden böyle bir sözler geliyor, düşünce geliyor. Иногда в сравнении с другими смотришь на других и чувствуешь себя неполноценной. Bazen böyle düşünceler başkalarıyla kıyaslanmaktan doğar. И в результате появляется такое убеждение, чтобы быть ценной, я должна стать лучше. Ve zamanla böyle düşünceler şu düşünceye yani getiriyor. Değerli olmak için daha iyi olmalıyım. Но, дорогие женщины и мужчины, я вам хочу сказать, что Библия открывает нам совершенно другую истину. Ama sevgili kız kardeşlerimiz ve kardeşlerimize de söylemek istiyorum. Kutsal kitap ise bize bambaşka bir gerçeği gösterir. Бог никогда не говорил человеку, стань идеальным, и тогда я тебя буду любить. Tanrı insana hiç zaman böyle söylememiş. Yani mükemmel ol, sonra seni seveceğim. Но Бог говорит, я люблю тебя, и поэтому ты ценен. Ama Tanrı şöyle diyor, ben seni seviyorum, o yüzden değerlisin. Что говорится в Писании? Давайте прочитаем Бытие 1:27. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их». Kutsal yazı bu konuda ne diyor? Bakalım. Yaratılış 1:27. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Onu Tanrı'nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Итак, давайте посмотрим. Не только мужчину Бог создал по образу Божьему, но мужчину и женщину Он создал по образу Божьему. Yani dikkatle bakalım. Tanrı yani tek erkeği kendi suretinde yaratmadı. Hem de kadını da kendi suretinde yarattı. Бог создал женщину по образу своему. Tanrı kadını kendi suretinden yaratmıştır. И это значит, что ценность женщины врожденная, а не заработанная. Ve bu yüzden bu demektir ki değeri onun kadının değeri doğuştandır. Yani kazanılmış değildir. Ценность женщины не зависит от ее внешности.
Ve kadının değeri yani onun görünüşüyle bağlı değil. от ее достижений, Onun yani başarılarıyla bağlı değil. от ее возраста, Yaşıyla da bağlı değil. от ее семейного положения. Ve onun yani aile durumundan da yani Ценность, bağlı değil. ценность была дана женщине при ее создании. Ценность женщине была дана при ее создании. Kadının değerini Tanrı onu yaratırken vermiştir. Когда Бог создал женщину, Он вложил в нее особые качества. Tanrı kadını yaratırken ona özel özellikler böyle verdi. Чувствительность, Şefkat böyle hissi verdi. сострадание, Evet, yani duyarlılık, şefkat hisleri, заботу, ilgi ve kaygı, способность любить, sevme yeteneği, способность вдохновлять. evet, başkalarına ilham verme yeteneği verdi. Знаете, вот мужчины творческие, они выбирают себе музу, женщину, которая бы его вдохновляла. Ve böyle sanat böyle diyeceğim, sanat böyle insanları yani erkekler arasında onlar böyle kadınları kendilerine yani seçiyorlar ki onlara böyle ilham veren kadınları. Часто приходится слышать такую фразу от успешных людей, что я своим успехом обязан тем, что меня всегда поддерживала моя жена. Çoğu zaman böyle başarılı bir böyle adamlardan böyle şey duymak oluyor ki onlar söylüyorlar ki ben tüm bu başarılarımla böyle her şey başarılarımla yani eşime yani borçluyum. Давайте мы еще один пример посмотрим. Yani bir böyle örneğe bakalım. Представьте ювелирное украшение с редким драгоценным камнем. Nadir bir değerli taşla yapılmış bir mücevheri hayal edin. Красивый, правда? Böyle güzel bir şey. А теперь представим, что этот камень в грязи. Ve şimdi böyle hayal edin ki bu taş çamurun içinde yatıyorsa. Он может быть запачкан, покрыт пылью, O kirlenmiş bile olabilir yani tozlu olabilir. но его драгоценность не пропадает от этого. Ama onun değeri bu yüzden yani kaybedilmez. Его, если очистить, то он снова станет таким же красивым. Temizledikten sonra o yine de güzel olabilir. Так же и с человеком. İnsan için de aynı. Иногда наши сердца как бы припадают пылью. Bazen bizim yüreğimiz böyle tozla kapılır. Ошибки, разочарования, раны, сложные отношения. Hatalar, hayat kırıkları, yaralar, zor böyle ilişkiler. И женщина выглядит уже не такой привлекательной. Ve kadın yani böyle öncelikle olduğu gibi böyle güzel görünmeyebilir. Но ценность, вложенная Богом, все равно никуда не исчезает, она остается. Ama Tanrı'nın kadına veren o değeri hiçbir yere kaybolmuyor. Нужно просто исцелиться, очиститься, и ты тогда снова засияешь. Sadece oraya şifa lazım. Yani temizlenme lazım. Sonra yine de güzel olur. С самого начала враг пытался разрушить идентичность человека. En başından beri düşman insanın kimliğini yok etmeye çalışıyor. Давайте мы прочитаем, что говорил Искуситель в раю. Ben okuyor ki düşman ne diyordu? Мы прочитаем два отрывка, Бытие 3.1 и Бытие 3.5. Kutsal yazıdan iki ayet okuyacağız. İki yerden. Первое, Искуситель что сказал? Подлинно сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И потом он сказал, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, эти плоды познания добра и зла, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и zlo. Yani birinci okuyoruz. Tanrı gerçekten bahçedeki hiçbir ağacın meyvesini yemeyin dedi mi? Böyle diyor düşman. Sonra şöyle dedi. Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesinden yediğiniz gün gözleriniz açılacak ve iyi ile kötülüğü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Это был первый удар по уверенности человека. Bu insanın güveninden vurulan ilk darbeydi. Когда дьявол сказал женщине об этих плодах, что они дают знания, и они станут еще лучше, чем они есть, умнее, Düşman böyle söylerken kadına ki bu yani ağacın meyvesini yerken daha bilerek olacaklar, Tanrı gibi olacaklar. какая мысль пришла Еве? О, я недостаточно хороша. Чтобы быть совершенной, я должна узнать, что такое добро и зло.
aslında dıştan şu düşünceye verildi. Hem ki olduğum gibi yeterli değilim. И сегодня же эта ложь продолжает звучать, но немножко иначе. Bugün de bu yalan farklı şekillerde olarak ama duyulur. Женщина слышит внутри голос: «О, ты недостаточно хорошая». Mesela bir kadın bazen içinde şu sesi duyar. Yeterince iyi değilsin. Ты плохая мать. İyi bir anne değilsin. Ты не справляешься. Başaramıyorsun. Ты недостаточно духовная. Yeterince ruhsal değilsin. Иногда женщина смотрит на другую и думает: вот эта женщина настоящая, а я нет. Bazen kadın başka birine bakıp şöyle düşünür. İşte gerçek kadın o ama ben değilim. Но важно помнить одну истину. Ama bir gerçeği hatırlamak gerekiyor. Сравнение – это вор радости. Karşılaştırma sevincin hırsızıdır. Когда вы начинаете сравниваться с другими, вы теряете радость. Bir kadın sürekli kendini başkalarıyla karşılaştırırsa o sevincini kaybeder. Давайте представим сад, в котором растут разные цветы. Bir örnek diyelim. Bir bahçeyi düşünün. Orada farklı çiçekler böyle büyüyor. Также мы видим, здесь растет роза, лилия и тюльпан. Burada böyle gül, zambak, lale var. Если тюльпан начнет думать: вот я не такой красивый, как роза, Gel bir lale şöyle demeye başlarsa ben bir gül kadar güzel değilim. а лилия будет думать: ой, я не такая красивая, как тюльпан. Zambak böyle düşünebilir ki ben de lale gibi güzel değilim. Что произойдет? Ne olabilir? Ne başarabilir? Цветы забудут, что у них есть своя особенная красота. Güller kendi güzelliğini unutmuş olur. Конечно же, розы красивые, да? Tabii ki gül çok güzel bir yani güldür, çiçektir. Но лилии тоже красивые. Ama zambak da çok güzeldir. Даже в Библии есть сравнение человека с лилией, да? Ve kutsal yazıda böyle İslam'a geliyor yani insanı zambak ile. Да, там сказано, что даже Соломон в своей славе не одевался так, как лилия. Burada kutsal yazıda şöyle diyor, hatta Süleyman böyle bu kadar yani zenginliğinin içinde zambak kimi böyle güzel giymiyordu yani. Kıyafet olmamıştı. А тюльпаны, здесь у нас есть парк тюльпанов в Турции, правда? Burada yani park var, lale var. Кто был в этом парке? O parkta kim olmuş? Вот когда у нас будет сезон тюльпанов? Lale mevsimi ne zaman olacak? Вот Nisan'dan başlayacak. вы в апреле месяце туда обязательно съездите и посмотрите, насколько тюльпаны красивые. Siz mutlaka o parka o mevsimde gidin ve o laleler ne kadar güzel olduğunu bakın diyorum. Даже символ Турции тоже есть тюльпан. Ve Türkiye'nin sembolü gibi de lale var. Такой особый какой-то сорт, но это тоже тюльпан. Özel bir çeşidi var lalenin. И поэтому, когда мы... Ну, представьте себе, были бы только розы или только тюльпаны, не было бы других цветов. Но это же не то было бы, правда? Öyle düşünün eğer bir tek lale olardı ya da tek güller olardı onda nasıl olardı yani? А там, смотрите, разные. Я их названия не знаю, только ромашку. Ama, Но красота – это разнообразие, правда? ama burada ne kadar böyle güzel çiçekler var yani hepsini adını bilmesek de ne kadar böyle ne kadar seçmişler çiçekler var. Çok çeşitler var. И женщины, они каждая по-своему красива, по-своему уникальна. Ve her bir kadın da böyle Tanrı'nın bir eşsiz bir eseridir yani. И не нужно смотреть на других и стремиться быть похожими на них. Нужно, как Давид говорит: «Славлю тебя, ибо я дивно устроен». Нужно увидеть вот эту красоту Творца в себе. Ve başkalarına böyle bakıp kendi güzelliğini unutmak yani lazım değil. Итак, мы думаем, что вот красиво – это когда идеально. Ve biz böyle düşünüyoruz ki güzel yani o tam böyle mükemmel bir şey. Знаете, идеально делают только люди. В природе ничего идеального нет. Ve kusursuz yok doğada yani mükemmel değer bir şey yok. İnsanlar yani kendi kendisine böyle düşünebiliyor. Не бывает идеально ровных деревьев. Все они вот такие. Mükemmel böyle düz böyle tam doğru böyle ağaç olmuyor. Но в этом есть
красота, что Ага. они вот такие, оно каждая идеальная, друг на друга не похоже. Ama bu ağaçların da böyle bir güzellikleri var. Yani doğal güzellikleri var her ağacın. Возьмете цветок, там тоже не все лепесточки идеальные. Ve bir çiçeğe bakarken onun da her bir böyle yapraklı, her bir şeyi böyle mükemmel değil. Но это говорит, что они натуральные, а не искусственные. Ve bu bakarken yani aslında hemen anlıyorsun ki bu çiçek doğaldır. Заметили, вот в последнее время женщины, вот они делают искусственные лица, все одинаковые, губы, там, щеки там и так далее. Sen görmüşsün Doğru. hani böyle son zamanlar yani kadınlar böyle ya dudaklarına, yanaklarına böyle aynı böyle şey estetik ameliyatlar böyle yapıyorlar yani her şey böyle aynı oluyor. Ты понимаешь, что это не уникально. Biz biliyoruz Это копия. doğal değil yani bir şey gibi şablon bir kopya gibi oluyor. Это не Бог сделал, это человек делает. Ve onu Tanrı yapmıyor, bunu insan yapıyor. Бог, он использует не идеальных людей. Ve Tanrı mükemmel olmayan insanları kullanır. Давайте мы посмотрим на некоторых женщин из Библии. Yani biz kutsal yazıdan belki kadınlara yani bak. Вот эта женщина, это Руф. Yani herkes biliyor. Руф была моавитянкой. O bir Moablıydı. Моавитяне это такой народ, которого, наверное, сейчас уже нету, но раньше они были. Moab böyle yani kavga. Şimdi o kavga olabilir ki artık yoktur. Yani. И в законе Моисея написано, что моавитянин не может войти в общество Господне. Ve biz biliyoruz ki kutsal yazıda yazıyor ki Moablar Rabbin topraklarına yani giremezler. Но когда мы читаем эту историю, мы видим, что все равно Бог ее принял, эту женщину моавитянку. Ama biz Urut'un hikayesini okurken görüyoruz ki Tanrı onu kabul etti. И не просто принял, он ее возвысил над всеми остальными израильскими женщинами. Ve Tanrı onu hem kabul etti hem de onu başka yani diğer İsrail yani kadınlarına daha yükseltti. Вы знаете, там было много таких чистокровных еврейских женщин. Orada yani çok böyle tam yani böyle İsrail halkına olan kadınlar çok iyi. Да, там вот пра дедушки и прапрабабушки, все евреи в роду были, они такие чистые были, но Бог не избрал их. Onların yani orada çok kadınlar vardı onların neslinde böyle evlatlarından İsrail'de olan. А он избрал иностранку, и она стала прапрабабкой Иисуса Христа. Ama o bir yabancı ülkeden bir kadını seçti ve o Rut İsa Mesih'in soy ağacının bir parçası oldu. Когда мы читаем Евангелие, да, мы читаем там о Руфе, мы не читаем там о каких-то еврейских женщинах. Evet biz yani kutsal yazını okuyorken biz Rut hakkında okuyoruz. Orada başka bir diğer yani İsrail kadınları hakkında okumuyoruz. Давайте мы еще одну женщину посмотрим. Yani bir kadına da yani bakalım. Это Рахав. Rahab. Чем известна Рахав? Rahab neyle? Она тоже не была израильтянкой. O da İsrail halkından değildi. Она помогла и спасла соглядатаев, когда они ходили в Иерихон. O yani şeyleri kurtardı. Yerikona gelen Разведчики. askerler casuslara yardım etti biliyorsunuz. И за это тоже спасли ее и всех родных ее. O yüzden de onu ve onun ailesini de onlar kurtardı. И она была на самом деле блудница, проститутка. Ve onun geçmişi yani böyle zor idi yani biliyorsunuz. Aha. Это была падшая женщина, да? Так мы говорим. Hayat kadınıydı o yani biliyorsunuz. Да. Aha. Но Господь ее принял, простил и возвысил. Она тоже стала частью родословной Иисуса Христа. Ama Tanrı onu affetti, kabul etti ve onu da İsa'nın soy ağacına, o da İsa'nın soy ağacında bir yer aldı. Давайте еще одну несовершенную женщину посмотрим. Gelin bir de mükemmel olmayan bir kadına bakalım. На кого она похожа? Еще нет. Самарянка. Возле колодца, видите? Samiriyeli kadına. У самарянки это тоже было 5 браков. Onun hayatında da böyle 5 evlilik var idi. Общество ее отвергало. Toplum onu reddetmişti. Но вы знаете, именно ей первой Господь Иисус открыл, что Он Мессия. Никому до нее Он не открывал.
Ama biliyorsunuz İsa Mesih kim olduğunu ilk açıkça ona söylemiş. Именно эта женщина стала той, через которую весь город услышал весть об Иисусе Христе. Ve onun aracılığıyla bütün bir şehir İsa'ya duydu, iman etti. Но эти женщины внешне очень похожи. Так вот просто этот искусственный интеллект, он немножко недопонимает, что нужно лица разные. Tabii yapay zeka yani bu kadınlara biraz böyle yüzlerini böyle biraz böyle aynı yapmış. Я ему, Görsel я ему написал измени лица, но он там снизу добавил, и все. Ben ona yazdım ki bir yüzlerini biraz değiştir. O da burada böyle gözyaşı böyle ilave etti. Но здесь мы видим Марию Магдалину. Видите, алавастровый сосуд масла у нее в руках. Biz burada Necdenli Meryem'i görüyoruz. Магдалина тоже была не очень такой как приличной девушкой, да? Yani Meryem'in de böyle geçmişi yani çok iyi değildi yani biliyorsunuz. Она тоже была проституткой по-нашему, по-современному. Böyle de yani o da bir hayat kadınıydı. Но именно она была выбрана Господом, и она первая увидела воскресшего Иисуса. Ama Meryem dirilmiş İsa'yı ilk gören kişi oldu. Итак, о чем это говорит? Ve tüm bunlar bize ne diyor? Бог не ищет идеальных людей, Он ищет открытые сердца. Tanrı mükemmel insanları aramaz. O açık kalpleri arar. Что говорится в послании к римлянам 5:8? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Kutsal kitapta Romalılar 5:8'de ne diyor? Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. Не тогда, когда мы были идеальными, Biz mükemmel olduğumuzda değil не тогда, когда мы стали достойными, ve biz layık olduğumuzda değil. но когда мы были несовершенными. Biz kusurluken sevdilik. Цена вещи определяется тем, сколько за нее заплатят. Bir şeye değeri onun için ne kadar ödemeye hazır olduklarıyla belirlenir. Цена человека определяется тем, что Бог заплатил за него. Ve bir insanın da değeri Tanrı'nın onun için ödediği bedelle belirlenir. Иисус за каждого из нас, за такого несовершенного отдал себя, свою İsa жизнь. Mesih herkes için kendi hayatını verdi. И это цена каждого из нас. Ve bu herkesin böyle bedelidir. Выше цены просто не существует. Bundan yüksek bedel yok. Бог поставил знак равенства между нами и своим единственным Сыном. Tanrı bizim de kendi oğlunun arasında böyle bir eşit koydu. Когда смотришь фильмы о плохих людях, о преступниках, Biz böyle bir yani kötü adamlar, insanlar hakkında böyle filmlere bakarken и вот такой жестокий преступник, который убивает людей просто как мух, то есть это его вообще никак не цепляет. böyle görüyoruz ki orada biri her insanları böyle öldürüyor. Yani hiç nasıl diyeyim hiçbir his duygu böyle çekmeden yani. Но, Amansızca. но когда касается члена его семьи, там, его ребенка, все, он просто не может перенести эту утрату. Ama eğer bir şeyse onun ailesiyle ilgili olursa o kaybı yani böyle kaldıramıyor. Когда преступники, террористы, да, крадут у кого-то ребенка и шантажируют его сделать какое-то преступление. Yani o terör adamlar var ya terör grubundan yani bir çocuğu böyle yani çalarken de onları alırlar çocuğun yanına ya böyle şantaj yaparken И человек готов убить массу людей, только бы сохранить жизнь своему ребенку. ve o adam böyle herkesi yani böyle Kürtlerini böyle öldürmeye hazır oluyor. Yeter ki onun çocuğu sağ kalsın. Это показывает, насколько ценна, да, вот, жизнь твоего ребенка. Это максимум, что можно. Можно самому умереть, но только бы сохранить жизнь своему дитю. O kendi çocuğunun yanına kadar böyle değerli olmağını gösteriyor. Yani o kendisi böyle ölmeye hazır. Yeter ki onun çocuğu sağ kalsın. И вот эта картина, она показывает, что Бог заплатил за нас максимальную цену, которая только возможна. Bu da bize Tanrı'nın gözünde insanın çok büyük bir değere sahip olduğunu gösterir.
Если мы осознаем это, мы осознаем, насколько мы ценны для Бога. Biz bunu yani böyle anlasak, kabul etsek biz Tanrı'nın gözünde Tanrı için ne kadar değerli olmamızı böyle anlarız. И когда мы не любим себя, мы проявляем неуважение к Богу, к Его жертве. Biz böyle kendimizi sevmeyerken biz Tanrı'ya karşı böyle yani saygısız oluyoruz. Давайте еще один пример посмотрим. Yani örneğine bakalım. Однажды на аукционе продавали старую потрепанную скрипку. И люди за нее давали очень маленькую цену. Bir örneğine böyle bakalım. Bir gün bir müzayedede eski yıpranmış bir keman öyle satılırdı. Но потом эту скрипку взял в руки мастер и начал играть красивую мелодию. Sonra bir usta sahneye çıktı ve kemanın tellerini böyle ayarladı. И после того, как люди услышали, как звучит этот инструмент, эта цена в сотню раз сразу поднялась. Çok güzel bir melodi çalındı ya da insanlar onu duydu ve bundan sonra kemanın değeri kat kat. Почему это произошло? Neden böyle olsun? Потому что мастер показал настоящую ценность этого инструмента. Çünkü usta bu kemanın gerçek değerini gösterdi. Иногда жизнь делает человека похожим на эту старую скрипку. Bazen hayat insanı o eski keman gibi yapar. Но в rуках Бога эта скрипка начинает звучать совсем по-другому. Ama Tanrı'nın ellerinde bu skripka kemandır. Keman bambaşka bir şekilde ses verir. Yani insan da aynen öyle. Итак, мы говорим о драгоценной и неидеальной женщине. Biz mükemmel yok ama çok değerli olan bir kadın hakkında konuşuyoruz. Многие женщины думают, когда я стану лучше, тогда Бог будет меня любить. Birçok kadın şöyle düşünüyor. Ben yani daha iyi olursam Tanrı beni daha çok sevecek. Но Божья любовь не зависит от совершенства. Ama Tanrı'nın sevgisi mükemmelliğe bağlı değildir. Бог любит уставших, O sever yorgun olanlardan, сомневающихся, şüphe edenlerle иногда падающих. ve bazen düşenleri de. Бог не ждет идеальных. Tanrı mükemmelleri beklemiyor. Он ищет открытые сердца. O açık kalpleri arar. Итак, в конце давайте запомним 3 истины. Yani sonuçta üç gerçeği yani Мужчины, вы тоже можете для себя это применить. yani erkek kardeşler de kendileri için bunu yani kabul edebilirler. Первое. Ты создана Богом. Birincisi sen Tanrı tarafından yarattın. Ты не случайность, Ve sen bir tesadüf değilsin. не ошибка какая-то природы. Bir hata değilsin. Ты уникальна. Sen eşsizsin. Тебе не нужно быть похожей на розу или на тюльпан. Тебе нужно оставаться собой. Sana gerekmiyor mesela lale ve böyle benzemeyen. Sen kendin gibi kalabilirsin. Нет второй такой женщины, как ты. Senin gibi başka bir kadın yok. И третье. Твоя ценность не зависит от идеальности. Ve üçüncü senin değerin mükemmelliğine bağlı değil. Она основана на любви Бога. Senin değerin Tanrı'nın sevgisine dayanır. Итак, давайте мы подведем итог. Yani bir sonunca bir gelelim. Сегодня многие женщины живут с мыслью «я недостаточно». Умная, красивая, успешная. Bugün birçok kadın böyle düşünceli yaşıyorlar. Yeterli, ben yeterince mesela güzel, akıllı, bilgili yani böyle devam etmiyorlar. Но Бог говорит совсем другое. Ama Tanrı başka diyor. Ты не обязана быть идеальной, чтобы быть ценной. Sen yani senin değerli olmanın için sen mükemmel olmana gerek yok yani. Olmayabilirsin. Что бы ни происходило в твоей жизни, в глазах Бога ты всегда остаешься драгоценной. Senin hayatında ne olursa olsun sen Tanrı'nın gözünde her zaman değerli olarak kalırsın. Поэтому запомним, давайте вот эту фразу. Ты не идеальна, но драгоценна. Gelin bugün bu yani sözü, bu cümleleri yani unutmayalım. Sen mükemmel değilsin ama değerlisin. Çok değerlisin. И кто согласен, давайте скажем аминь.